Kajing yelap election hasoyong kalau kruid bah hapadang artili kiseng sain pertai kita ka UDP bat ka NPP. Kat bah ki wepat kiseng kum ka PCP, HSPDP, TMC kila kenjak jar kar kom yelap. Bat ka Kongres pat ka kampelut por ban rong ying ban syai kinong rim ukertong. Apa phai sya kajing yelap election ka NPP bat ka UDP ki badon lang haka sorkar kila therba hakar kom yelap election. Mat kinong kren ru kim selia pan kentho mar kiliang u amesing gurba bolong onong yelap chong kai UDP bala pau bha haki social media selia pan kawang kti yaki wepat ki parti khamtam yaka parti NPP. Gilai, bumsin kau yang habangai jingkren, ngamju keren hana ya kanong rip, damar bamju dunia, nang tang kakawang kti, nang tang akan thok riu, na kalian jong kata ke parti ke belek Persya, lawan dalam kituliar na syabah, ya kun Persya apa sayang, nai na kalian jong na ngamban se, omdon kapor banyak keren yang kanong rip. Kenyok kata kecil kedha, kecil kenok lai hujai lai mungkin. Usyabi ubahetam jota sekretariat kasyong hau konrad baru preskul. Kawai kebang apang luar gede, haki tain lomei lawan hiar konrad semua. Kani kejing kebalap ma, entrek syuk ban mam nasional syakmat, kayoyoi wa missing you clear mlong. Iya rally minit. Apalagi ka sakiwin gede kesoyong, nakadaw pada kalian ke parti NPP. Itu kirang ba pinpek, kanyu kli la nyuri, dan keren kum kenyu kum kenarin kum kami sejuk. Kata kaba pensat yang ibangin hapan pinpai, dan dia kabade, tang kawai ngarang ya pi, hadu kat menta, tang kawai kaniaru pimpala penpai ya kaba amazing keren hirang hana ya ketua komite kebangan di tai po dingeh ne ila thok pala ini ila sok di tolong na di rumlang pakeren kumne por di por bitirah ne ila thok pala lawat pala instin dak kumai Keinginan membentak itu kibat saya lambaklah. Kilas dam ban bebekela, kibain di sosial media, las dam ban bebekela, ni ko bekerna, ije juke bangun ban bin ban biang, lek hayi kang tala terap jadi. Hide ubleu, ubangi penret hakmat di balaswa, tangba, ladap hitam pelat, neteram saliar. Nama ramdai tebalang Deputy Chief Minister tang yak penursla, laong Deputy Chief Minister of Meghalaya. Lada bidang bakla kumta, ladi benrak mulengkah keli yang to kasuki Deputy Chief Minister. Nama ringi syade ngitip bukan didikan pipi udai samlin malngiang. Woi yak petolong hana kumbadi tu samlin sangma. Nak kata kiwan man hiar thma, kumne paranong yelek kimla, kiwan alam nasyabar. Kila wajlayang uwe lo hanu tei mursiang ngin pa be duk so kana epi pendong la le nama habanga ka keren ngakwa baka pateng pendri ujungi nang ne syakmat kan nom hap hagalulep jok ka jingsa elam bakla jok ka parti NPP hade kiyong bangila kinyu hade bakla jok pun te NPP ngan keli api napo khasi bajan kia jingi katno ka jok ka NPP Rasid, ini kebawan pun dari nasyatai syari luang garu. Iu aklang dawan jenis ni iu baklan. Ukren hapelawin, jaga kentin, kabaong, wat kuslai peta. Wow, irong ruhada, maka parti, UDP kadai keba jam dah, hupa soyong. Menolak terai parti NPP ke Ekda. Menolak terai NPP lagi aja, panjat tang sisin ru. Lek capak polling station, ya ke UDP event. Pit labian. Kita lagi yang kumne. Ini nyon baik pot arsin ne nyon ka pot. Kita kita tap NPP, ihap nyon arsin, rengi tetas nyon pit labian. Ngayo iya ka dur jong pi, ya ka dur ukonrat, ya ka dur jong upi sama. Uang anda nga kenjing pleng day ka ni ka parti. Ka bajingi ha ka duryoba. What u Prime Minister jogari India ha ka por bangi shibsmai mangi kub ka sorkar. Udawan kenang ante islo. Bandai basim ki weki parti ongno ki parti rulum jongi ngatrai tang ban spelling unum nambah. Amazing ka kerteng, amazing ka kamrumo. Preston halatun kalatun blok. Nama balai, abang ini kira ni hapam do baru. Nama baki ha ke jinglom rambak kato ka baki keren.
Tang buat kebakren, dan kebasukawang, betang yang amar we. Yo babu bila kelen. Mentah soyong kajing penbet kajing pesotok bakala kabalai paujat lai pauskit sengau bakat maki dem don syu henrei ki bapli ki syong tangha kaling kenda kaleng kenda pitip paniat bah tang hang tai hapok nat polok rekabam ngayo ngam jelok kataru hang ne hapok krang area piwan persau tok bakala lai paujat lai pauskit Namar baro asikata ki yaong mayanga bautay uskawang kti beg. Balay ngihap manong uskawang kti. Kajing bitar keladim kawang senon buru dauna. Namar banga ngalas ngautu. Habang ngayalam yakakam sinong rukumta. Ngayalam yakikam gisang samla rukumta. Habang may isyakmat ngaladap ngautu rupa. Kaish bakashish kaya rengka-rengka. Nen hang tay hapo likes that. Hisang man kedaw yakakatang jonga. Hane baudaw masih ringdong. Kuap tangharang sken. Kajabeng jong pikadon tang man ben breu sukudeu bet utai do umukumta katai te kabukumta kini kilai teli ki sipriak kini kidau cabet lajong Bias ngau hapo orang sken uperstun uang kumno. Hane ka office jong ke NPP kadon hapo Delhi. Pi don kam hakado-kado kapor ne ngila banyarap. Pinlek Delhi pi. Don kam dapang di sitom pinong lek Delhi. nang tang ayo jiktip hakini ke siyana kita kinong yalam jong ki parti kinong yalam rangba kilek rung yeng luk sem kilek rung ciki kendong ki kesrot hana bangan aikam sorkar ya pi ki kun samla ani may kenat ngongkum kata pinsya takor ler pimla ko ki perlok jong ki wepat ki parti wat ya penbet kelumar hakapor election balasyai anda lapoi kapor wat ban wat ya kasrengi ujong pirum lapsyu